انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار فخپل علی کلام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار فخپل علی کلام محمد رسول اللہ دا ټولو کی بہتر زمونگا دی رہبر اوچت لري مقام محمد رسول اللہ دا ټولو کی بہتر زمونگا دی رہبر اوچت لري مقام محمد رسول اللہ نازل شول قرآن کلام در رب منان پرشو پر اسلام محمد رسول اللہ نازل شول قرآن کلام در رب منان پرشو پر اسلام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار فخپل علی کلام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار فخپل علی کلام محمد رسول اللہ توحید یکڑو بیان کار پټول جهان دښمن یې ناکام محمد رسول اللہ توحید یکړو بیان کار پټول جهان دښمن یې ناکام محمد رسول اللہ اخر مو پیغمبر زمونگا دزړه سر سلسله پرشو تمام محمد رسول اللہ اخر مو پیغمبر زمونگا دزړه سر سلسله پرشو تمام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار پخپل علی کلام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار پخپل علی کلام محمد رسول اللہ وی خلی مو نبی ایمان پر لازمی زمو خلی امام محمد رسول اللہ وی خلی مو نبی ایمان پر لازمی زمو خلی امام محمد رسول اللہ دمینی اظہار سہل کوام فجار سہر او ہم خام محمد رسول اللہ دمینی اظہار سہل کوام فجار سہر او ہم خام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار فخپل علی کلام محمد رسول اللہ انبیاء کی سردار ستایلی رب غفار فخپل علی کلام محمد رسول اللہ